Siyabonga ngesipho lesesisitholileyo sivele sidinga ama partners abangenza njenge company le esisincedile yasipha izamende yasipha le fridge ngokuthi yizo izinto esiziswelayo kakhulu ukuthi senze umsebenzi ofunakalayo ukuthi stadium sethu sibe ngesinye sama stadiums approve yiCAF ukuthi kube lemidlalo emkhulu koBulawayo. Umsebenzi vele usuqalile, umsebenzi uqale kudala okade kusihlupha singaqhubeki ngesiqubu esikhulu ukuthi imali yona ngokwayo besisilela yikho sihlabe lomkhosi ukuthi abangasincedisa bebuye phambili besincedise esikubongayo njenge company le esibuyile yasincedisa nxa singazuza ama stakeholders eyenza njengali company kuzenza lo msebenzi wethu siwenze masinyane ukwenzela ukuthi sithi meet ama requirements eCAF as quickly as possible. Phezu kwalokho i13 million le esesiphiwe igovernment yaseZimbabwe siyayibongela ngokuthi lokho kumele sikuthenge